Ngiyandikelela abantwana benkosi enkulu yakithi Mhlenga kaNazaretha. Inkonzo yesabatha lasemini sibhathelwa umfundisi Madonde wasebungani inkosi Mbusisi. Umthandazo wesabatha. Imini yesabatha mayibehle waba yingcwele. Yakhuleka Nkosi emakhosi. Ngicela ubaba unganele ukhona ngicela isibuzo senkosi phambili. Isandulelo sesihlabelelo somthandazo wesabatha, isihlabelelo senkumbuzo esizukulwana, senkumbuzo ukuzila inkumbuzo kaNkulunkulu.
inkosi masikukristiyanaze. Amen. Baba Nkosi yamakhosi, nikazi wezinto zonke ezikhona emhlabeni, alukho lutho Nkosi olwadalwa nolwanyakaza Nkosi wena ungathandanga. Namanje Nkosi ngiguqe phambi kwakho Nyazwi lezulu, ngiyacela Nkosi ngoba ngimlapha phezu kwesiziba esibila umlilo. Ngicela Nkosi ufefe lakho Nkosi nomusa wakho Nkosi ungithande, ngoba namadoda lawa ayephosa esithandeni somlilo athi mayephoswa kwaphela ukuhlakanipha nokucabanga. Kodwa ithemba labo yakude Nkosi bebona umusa wakho sebezungeza nawo phakathi esithandeni somlilo. Ngiyacela ke Nkosi yamakhosi ukuba Nkosi ukuguqa kwami phambi kwakho Nkosi ngingaliwa. Ngikhulekela ke Nkosi namakhosi Shembezwe lakithi eMshwada, amakhosi Nkosi awu9. Ngiyacela Nkosi kulelazwe Shembe ukuthi akuheleze Nkosi umoya wakho, uheleze Nkosi uthando lwakho. Mangisaguqile Nkosi ngingelibala Thixo ingcwele, ngoba lolu thando lwakho Nkosi lujulile, lunamandla Nkosi njengokufa. Ngiyafisa Nkosi ngoba uNkulunkulu Nkosi uhamba uze ufukelwa Nkosi elibeni lakulele khona Nkosi indoda engizalayo. Kwakuthuma unkitazi weingane ihamba lensizwa lomfoko amakhasi. Ayetha amapheko lapha enzansi ethi namhlasa geya ngekhanda likaMakhasi kuyoba sinqobile. Kodwa lensizwa ehamba ukhudula umlenze ithi hey, ngiyinsizwa mina. Ngifisa ke Nkosi lelo thando Nkosi ababelana lo uqhawe Nkosi. Thina Nkosi singehlelwa Nkosi ubuvala Nkosi, kodwa Nkosi usimise ngezikhathi zonke. Ngiyacela Nkosi yamakhosi ukuba ngqongqoze Thixo ingcwele phambi kwakho Nkosi. Ngifisa Nkosi ungqongqoza ngengoma Nkosi yesibili. Kodwa Nkosi uNkulunkulu bakho Nkosi akuchazeke emhlabeni. Ngifisa abantu bami Nkosi njengoba sizohuba le ngoma, engathi wonke umuntu emhlabeni angayicelela ukuthanda uShembe, ngoba ungamthanda uShembe kodwa yena angakuthandi. Uze wakhe ivumelwano ukuthi uzoyifeza kanti ngumuntu wasemhlabeni. Kwamehlela uMoses, kwamehlela noJoshua esefungile phambi kweinkumbi, wathi mina nendlalo ngizomkhonza uJehova. Kodwa wayesefika omubi, ingakho kuzwakala isililo esasikhala uJoshua ekhala yedwa ethuneni engasenamphelezeli. Wayehuba ingoma leka 226 verse lesibili ngoba mhlawumbe ngifike kuyo. Kodwa ngifisa wonke umuntu mayephakathi kwalendlu ngathi angangebona omunye umuntu athi Nkosi lemthwalo semahlombe Nkosi ungangethula kanjani. Ngoba bonke laba bantu Nkosi yamakhosi baqhamuka ezweni. Izwe Nkosi ligcwele inkohliso. Baye bathi abantu uyabona makuhamba nje wabulala inkukhu wathela igazi lazothola 10,000 kusasa. Ajabula uthole kusasa kuthiwa sekufuna legazi lengane yakho nelomngakho. Akasazi ukuthi uzophuma kanjani. Abantu baphuma Nkosi emhlabeni ogcwele yonke into ekhona engcolile emhlabeni Nkosi, baze kuwe imphumuzo ingcwele. Baze kuwe mthetho amacala. Wena Nkosi uthanda noma ubani Nkosi mayisefike kuwe. Ongathi uShembe ngasenza sonke amaNazaretha insizwa nentombi yakuleli bandla. Maqhamuka umuntu eqhamuka emazweni omhlaba uvula izandla umthatha umgole. Ngoba laba abantu bazofisa ukuba bagone uNkulunkulu wabunyazwe lezulu eyibonge Nkosi. Sesikhumbuzweni bantu beNkosi, Enkosi enkulu uthingo lenkosazana. Kade kukhona uthisha phambi kwethu amaNazaretha. Lo Nkulunkulu kade emphango kwamaNazaretha efundisa inkonzo yokuyithoba. Lo Nkulunkulu kade efundisa inkonzo yoxolo kubantu. Lo Nkulunkulu uke wafaka abantu beNkosi inkonzo yokuthethelela. Izithi leNkosi yamakhosi
mina umuntu ngimthethelele engazange alicela uxolo kimi noma ngimise ngamlenze munye mhlawumbe bekufanele uNkulunkulu bese esivumela makuphela lenkonzo ke siyocela ukuthi inkosi noma indlebe zethu zokugqinisa kangakanani bengenze uNkulunkulu ukuthi lamazwi akho uNkulunkulu angaweli phansi ngoba ukulahlwa akusiyona into yamanje into endala maNazaretha ngoba uyathi uNkulunkulu umuntu emnikeza amehlo amabili bese eyicelela yena ihlo elinye lesine nelesihlanu ngoba naye usuke ethi ngifuna ukubona ngaphezulu kwabanye abantu bengifisa ukungqongqoze ngale ngoma yesibili Say
inkosi enhle unyazi lwezulu amen. Bantwana benkosi, inhliziyo yami iyethaba manje ngiphambi koNkulunkulu omhle simthanda unyazi lwezulu ayibonge inkosi. Manaza thayingcwele ngathi uNkulunkulu angenza wonke umuntu abageza amehlo ukuthi amehlo akhe angadideki nensila yobusi ingangena emahlweni bawudideke ungaliboni unyazi lwezulu. Bakhonza abahle benkosi, lo uNkulunkulu esikhuluma ngaye namhlanje sikhumbuzo senkosi uThixo nenkosazana uNkulunkulu esimbonile sahlala naye eNazaretha. Ngake ngaletha insizwa yakwethu ngemlanga bambiza ngokuthi uso lapha ngakithi bathi uxhasa wawa lapha egcikeni mashawa insimbi la wesephuka umbambo bathi abelungu bawumhlinza. Angifuni kodwa ukukhuluma indaba yakhe kodwa ngathi mase sifika la sibamba idress eNazaretha ingcwele. La sengifika kukhona indoda eyayidonsa lapha iqhuthu ibanjwe ngapha nangapha. Le ndoda yayifaka ikhindi. Ima ehleka lapha emlonyeni ifaka amagolide wonke umlomo la. Nomkayo ngapha umesiswayo wawumbona impela ukuthi abantu abami kahle. Kodwa phezulu uma kahle kwafika usizo kwasekuphela konke. Masibamba idress lapha size enkosini uThixo lenkosazana. Isiyasondela le ndoda kwakunuka kakhulu kunephungo elisabekayo. Lo muntu mayesephenduka sesiqonda naye ngoba kwakumisa ukele inkosi ihamba phakathi kwabantu kanje nikelisa. Base beqaqa ithawula. Lo muntu unesilonda esibonile sesingene phakathi ubona ithambo ngaphakathi. Ngangazi ukunakanta ukuthi inyama yomuntu iyelo, ngaqala ukubona ngalolanga ukuthi inyama yomuntu nje. Kodwa bantu benkosi ngikhuluma indaba kaNkulunkulu esinaye phakathi kwethu ayibonge inkosi. Maye sefika lo muntu uthi inkosi ngikhulula waziboshwa sengihambe yonke inkosi umhlaba. Ngahamba inkosi ngaphumela ngaphandle koSouth Africa ngithi ngifuna abantu abazongisiza kodwa inkosi angibatholi. Kodwa inkosi sengiyalele inkosi umuntu oyisisebenzi salapha ekhaya ongilungisela ingadi. Wathi hayo kodwa baswami ubungehambe niyohluleka nakashembe. Ithi ke inkosi ke ngilethwe ilawo mazwi kanjalo ngoba bese ngihluphekile. Futhi ngangakaze ngicabanga empilweni yami ukuthi ngoke ngiye kaShembe. Maye sefika la wayesethula umnikazi wezinto zonke. Wayesemeqa wayesekhuluma nomuntu engapha eceleni. Base ngibona ukuthi uyaphoxeka lo muntu. Uthe mayeqedwe baba wayesebuya. Usethu baba hayi wendoda. Lesi silonda sabangwa yini? Uthi inkosi angase ngihambe sekuphela ama medical aid. Ithi inkosi ngiyabuza sabangwa yini lesi silonda na? Lo muntu akasazi uphela uthi nothi baba uphi baba wakho wena? Manazaretha kusezulwini lakhe. Asingafuni ize emhlabeni isihlezi noNkulunkulu ephelele eNazaretha. Usethi lo nawo baba akekho baba mwahamba emhlabeni. Wahamba kanjani? Wahamba baba nje kwakuhle kwenziwa zonke izinto ayibhali iwili. Wabhala iwili wabhala iwili baba wamuthi mhla efayo ufuna ukuthatha hamba ayoshiswa. Thathwa umzimba wakhe nomlotha wakhe hambe uyophoso lwakhe. Sethi kuShemba umntana nenkosi. Uyabona nje ubunjena nje icala leli. Lezi impethu ezikudlayo ezikudla ubusuku nemini zifuna isidumbu sika baba wakho. Ngoba umuntu kudaliwe emhlabeni uthi inyama mayihlukana nomphefumulo fanele kufike impethu nentuthane eshaya isitembu ngaphambi uhambe eNkulunkulu. Ithi ke mntana mina ekuhlalela manje ufuna uqale phansi uyokhanda ithuna laba bakho ucele babakhe intetelelo kuNkulunkulu nasemndeni ngaphambi agezwe lento ngaphambi baxhumane noNkulunkulu. Lathetha icala laphela eNazaretha angimile la. Ngikhuluma ngenkosi uThixo lenkosazana eNazaretha. Ngahlupheka ngoba nami ngangithwele umuntu wayegula wayelimele lo mbhemu wakithi wayekhipha igazi ngomlomo ngingakwazi ukuxoxa nezindaba eziningi nalomuntu. Kodwa lensizwa ngeke ngiyibone phezulu esicawini lapha na isini somfundisi uMadlovu. Nikhona eNazaretha. Ikhona namhlanje eNazaretha ngoba yafika into enephelele eNazaretha. Simbonile lo uNkulunkulu eNazaretha ngathi uShemba ngasipha amehlo. Asiphe nezandla zokuyiphatha lento.
ngoba abantu abenkosi asekho esikhathini sokubalela ibandla lithukwe manje likhona abangcwele into esihlalele ukuthi indoda nenkosikazi ayihlale phansi ifundise izingane zayo iqiniso ukuze angabi khona amaphekula kusasa. Umuntu ongabanga nenhlanhla yokuthanda unyazi vele uzolahlwa nakusasa amaNazaretha. Uzoba njani? Ayikho into ozoyibona ngaphandle konyazi amaNazaretha. Into esihlalele ukuthi sihlale phansi sifundise izingane zabantu abamasiboneni kahle. Nikhona abantu abenkosi. Lo uNkulunkulu akalali manathi ngihlabela leli verse lithi ngisize. Inkosi uJesu Kristu yathi hlezi base kuza abantu abakhulu ababegcotshiwe. Base bethi inkosi sesambe kakhulu shiswa ilanga. Ubani ngasumkhombe phakathi kwethu uthi mkhulu into ebanga abantu lemhlabeni. Uthi mkhulu lo futhi efa luzwe ezulwini. Thula uJesu ababuka laba bantu. Ababuka wayesephenduka abaflathela amadoda wayesebheka ngapha komama babencintisa izingane. Iyaphuthuma abantu abenkosi. Mayebuka lapha komama usebona umama eyincintisa ingane sejoza lapha mama wayesesondela lo mama wayesethatha ingane. Usethi uyabona nina mangase niphenduke nifane nalo mntwana ngiqinisene babakhulu embusweni wezulu. Nikhona nimaNazaretha. Ngoba isifo esiphethe abantu emhlabeni esikwenza uxabana noNkulunkulu ngamhla wehlela isifo sokwazi kakhulu. Qinisile ngekugugele kuleli bandla. Sokwenza njani maNazaretha? Sokwazi kakhulu. Nokujwayela nje ngaphakathi uzofuna ukwazi izinto zangaphakathi. Uzokulimaza maNazaretha. Mina ngiyemkhululeka yabona mawuhlangana nomuntu ethi kushembe hey Nkosi inyazi lwezulu hayi uNkulunkulu mina ungiqophela umlando ngapha ngosemshoti. Hey ngisho iphakathi mangiqhamla libona imoto engihamba ngalo ubona liphakamisa izandla ngoba imanga egilo unyazi ngaphakathi ngiyazesaba maNazaretha. Neza abantwana benkosi. Hey sihamba noNkulunkulu ungqoma maNazaretha. Sihlushwa izona ngoba sidalwe ngazo. Kwela lo uNkulunkulu uyesabeka abantwana benkosi. Ngeke ngabona isimanga akanomshumayeli uzumsefikile la bakithi. Sihlala. Usefikile. Hey maNazaretha. Nkosi yamakhosi ngacela kuwe ngathi lapha ezweni lakithi sifisa inkosi ukuvusa inkonzo yango lesithathu. Akulala ngapha ezweni lakithi kuphuma imoto angapaka amakhumbi abe u8 noma abe 10. Siubamba le nkonzo sihlukane ngomnyama kuyashunyayela maNazaretha. Kodwa uNkulunkulu omuhle lesimkhonza uThixo omuhle unyazi lwezulu maNazaretha. Sase singena sibamba le nkonzo bantwana benkosi. Sayibamba le nkonzo. Sayibamba le nkonzo bantwana benkosi ke. Sithi mase siqeda le nkonzo bese sisukuma bantwana benkosi sinengoma esihlabelelayo. Oh ela ngijabile. Kushoniwe lapha ngaphesheya. Kamkhokheli ngakithi omdala esanda kuhamba emhlabeni wakaNtombela. Sibambile inkonzo base besitshela umkhokheli lapha umkhokheli ushonile uzongcwatshwa nini? Sase sitshela inkonzo lesikhathi ukuthi soya nini lapha. Ikhona maNazaretha.
Manje sesihlezi abantu abenkosi ngasengibona inqaba sithe sesihleli usuku ukuthi siyalapha yana ithe inkonzo ipha kwathi kuqhamuka inkosikazi yaseZiyoni kuyatasha iyoni yazamanazathe yayisiqhamuka lenkosikazi yayisize isifike siguqe ngalapha sayibuka nangumntengela sasesemhlangabeza sasemfaka phakathi esenta nawo babiza abantu uthi usani eZiyoni mayingena inkosikazi athi asukuma mawujoba usivakashele nje uzweni uma namhlanje sivakashele yayisisukuma lenkosikazi yahlabelela ivesi ngiyasaba ukuyihlabelela kodwa yasukuma yathi mina ngizomnika uqobo lami yasukuma lenkosikazi yahlabelela ithi ke lenkosikazi mayisikhuluma ithi Manazaretha mina ngumuntu owasabayo nama ngiyabasaba nabantu ithi wedwa ngithendele lapha ekhaya ngathi ngibona kwasokuqhamuka indoda igqoke kahle le ndoda kodwa ifaka ikepisi ekhanda likhona Manazaretha yayisifika le ndoda yayisima phambi kwami yayisingibingele isithi sawubona mama ngase ngivuma uthi yayisithi lenkosikazi awubaba ngiqonda ukuthi ungubani wena yathi ufanele ungangiqondi kodwa ngiyagijima la kaSwayimana ngisiza mntanami ngiphelezele lapha ngaphesheya kukhona umuzi wabantombela ngishonele ngizohamba khona ngiyongcwaba ngiyokwenza khona inkonzo umlindele bengithanda na ube khona ungiphelezele likhona noManazaretha wayesebuza lo mama akamazi ushebe akazambona nikhona nabantu abenkosi akazambona akazahlangana ngisendleleni futhi akakaza icabanga indaba Manazaretha kodwa baba ngantweni ngubani nakhe Manazaretha wayesephenduka noNkulunkulu wayeseguquka embuka wayesethi mina nguShembo Nyazi lwezulu ayibonge inkosi manje abantu abenkosi akana lo mama ukhona yini ubuyile lo mama uhamba ovalele sebandleni lakhe abantu abenkosi wathi ubona uNyazi ufike kuye ekhaya wamtshela ukuthi ufike lapha la kuphelele khona maye khona bengizothi akasukuma ngenyawo ncamala luphi lo mama akasukuma lekhona nimbona abantu abenkosi ngoba angifuni masikhuma lapha abantu sikhuluma amanga abantu abenkosi akakasukumele khona ngenyawo niyambona cha ukhona impela ade efika manje nomshumayeli uhlezi lapha emuva iphendukile nenkosikazi yakhetha inkosi igqoka ingubo emhlophe abantu abenkosi ayibonge inkosi yafika ihlabele lithi mina ngizomnika uqobo lwami ibonene noNyazi lwezulu Manazaretha manje sinayeka kanjani basisho ukuthi uNyazi uNkulunkulu abantu abenkosi Nkosi yamakhosi Nyazi lwezulu wena Nkosi awubadumaza abantu ongathi kodwa Nkosi ula kunalo ningaphindwa kasikhombisa ngoba Nkosi umusa uzosibulala nikhona Manazaretha mina ngeke ngathanda ukukhuluma into abazothi abantu sikhuluma amanga ngithe ngifika lapha ekhaya mina ke ngumuntu wabantu nje abantu abenkosi ijazi ngeke ngilikhumbule mase ngene etempeleni lakhe mangiphuma lapha ngikhalele inkosikazi yayangema lapha ngaphesheya esikepini uma wehla ngishona phansi esikepini la yakhe ngaphesheya ithi lenkosikazi Madondo ngisize ithumela umfana kaMthiyane ethi uShazi ithi ngisiza Madondo umntwana wami uyagula ufele izitho zombili kade edalaza yonke into yayifailile kuthiwa ngenze noma yini ngisayinele umntwana uzofa noma kanjani likhona Manazaretha ngayibheka lenkosikazi ngase ngidabuka ngathi kodwa Shembe kungenzeka umuntu Nkosi esefike kwenkosi afike inkosi angalithola usizo asewunxusa umoya ingcwele abantu abenkosi ehla moya lo mntwana usedala
uyakhathala uthi izinto zakhe zifeyilile uthi noma ngihamba sengifike ngabuka egcini ngabotha umntwana zonke ithi lebhlungu madoda engiphethe kambi yodwa ithi uNkulunkulu wangibusa ngengane embili nginengane eyodwa intombazane nomfana oyedwa shiphaqa ithi angazi mangifika igama lami liyoba yini emhlabeni ithi kamfundisi ngithwale ngayo yonke indlela ungithathe ungise kushembe nalo mntwana engase ngicabanga ngathi shembe ngosa ngazi zokwenza njani ngibe ngakwazi bamningi nasesonto ngenxa yokusebenza iqhamuke ngo-last minute bethi abantu uqhamukaphi umthetho wakho ngase ngamthatha lo mntwana bakho ivuvukeni ngamthwali ubuso bungaka kushamehlo usubona kancane imbobo zamehlo vuvukeni ubuso bungaka sephenduke iyabeje ubuso babovu tsephu mfisisi sale ngane siye sabeka ama uyibona batha belungu izofa lengane akusayini abazali bayo ngase ngifika safika lapha abantu abenkosi ngase ngeka kumkhulu lwayiboshwa usinomkhulu uManazaretha lo shembe batwana benkosi wakhulula inkawu manaza asinayibuka ihlabeni lale ngoba batwana benkosi kodwa indaba ikithi umuntu nomntaka akafuni indaba yakhe eManazaretha thina safanele ukuhlupheka batwana benkosi ngase ngifika lapha ngase ngibika phambi kwenkosi enkulu ngathi inkosi nanga umntwana kuthiwa manje osayini okugcina nkosi ufanele ukufa ngoba izinto zakhe ayisebenzi kodwa nkosi yamakhosi ngithatha isiqumo sengisho phambi kababa ngithi inkosi noma ngaba angisene ndaba nkosi nokufa kwalo mfana ngicela inkosi ungibhalele incwadi emhlabeni ngoba le ndoda kangemi yakhala nonina ithi mangabe kungenzeka bafe bona yini osala kuleya muzi ngathi inkosi ngicela ke manje uvuse namazamba namabili afile nezinto zakhona nkosi ubeke ingane inkosi yakho kamoya abangizwa abantu nikhona nibancane ngikhuluma la ngathi inkosi phela iyamsala makufa amazamba nokufa lezinto konke yakhuluma abantu benkosi ngakhuluma lapha kaNkulunkulu kuna ngosizo okuhlupheka abantu benkosi umuntu mayeneme akazi ukuthi emhlabeni ihluphekile ngase ngifike ngicela lapha abantu benkosi mangiqeda ukucela uNkulunkulu wayesekhipha amanzi umuntu ke mayidayilaza akavumelekile ukuphuza amanzi uyakalela amanzi afudumele ngathi ke mina nanya wethu uzowaphuza lamanzi aphuma kushembe yakhala inganathwala izandla ekhanda yathi mfundisi angisazi ngathi mina uzowaphuza sahamba safunwa ilokhuzana indishana edasana zo ice cream ngase ngumthele ngathi mina ngifuna ukuphumela lapha ethempeleni egcwele isisu lamanzi ngasuka lana ngase ngihlela ngabiza insizwe ezincane ngathi masuka lana ngiyake ngiyobaba umthandazo walana nathi kini ngafika ngafunga egcekeni ngathi shembe uNkulunkulu uvele ezulwini mankosi njengoba ngenza lo msebenzi wakho sungabhekisha izona enginazo shembe kodwa vusa umuntu kulo muntu Nkosi khona ukuthi ufile amen nikhona abantu benkosi amen Manazaretha ngikhuluma ngento zesikebheni mawehla ngishona phansi khona umzwa ngiyamaphesheya lapha ngasenyoni kade ngifonela lo mama ngolesithathu Manazaretha ifikile intombi ayibonge Nkosi Manazaretha kodwa makasakhile kanti uphi ngoba bazothi abantu ngiqamba manga akekho umama lo osakhile akasukuma ngenyawo ukhona le thempelini sasihamba naye uphi nimbone akame ngenyawo ngifuna nimbone Manazaretha ayibonge Nkosi sikhuluma ngonyazi bantu benkosi uthi uNkulunkulu emhlabeni bantu benkosi nikhona nibangcwele manje abantu benkosi into enkulu efanele basiphume emhlabeni asambe siyothi niyabona abantu benkosi emhlabeni baye bathi abazoshumayela amanga asikhuluma inkohliso Manazaretha sikhuluma iqiniso elimile abantu benkosi kodwa isihloko sale nkonzo sengihlala lapha sengigcina Manazaretha zonke izinto ezikhona emhlabeni zinamehlo ziyabuka ziyakhuluma abantu benkosi ngifuna mawuphuma la utshele umakhelwane wakho utshele umngane wakho ukuthi zonke izinto ezikhona emhlabeni ziyabuka ziyakhuluma isuyitholile lenkosikazi iphi awusuku mama wami na inkosi sukuma ngenyawo mina inkosi aqhamule yoni ila nje unyazi Manazaretha ayibonge Nkosi nathi bantu benkosi leki iklaso imana
Sajabula kade sihlangene nanangu sihlalo silapha abasoyimami. Lufika unyazi bantu bekusafela babhadisa abantu bavuka abantu abalele. Kwasuka umndeni wakamsomi lapha. Zihlale izihlala kwaMarisburg nakuphi. Kwabuya uyise. Wathi abantu abantu basele kufika unyazi ekuboshweni lesihlezi khona unyazi lisiqaqile. Bathi abantu kuyakhiwa umuzi eHlomani. Hambani nilungise imali eningana nenkomo. Nikolani Manazaretha. Nangu sicala ngamtshela ifike iphethe 10,000. Ithunywe uyise senhlabathini. Ngoba kade kufika unyazi lwezulu. uManazaretha. Unyazi uNkulunkulu kodwa ngithi uNkulunkulu akasigeze insila. Akasigezeni mangcweleke. Izinto ziyavala niyabona manga ayexabanisa emzini womuntu ufuna nithenge imbuzi niwavale. Nivaleni. Uyazi abantu baye bashumayela ngomona, ngisho umnikazi womona akasho ukuthi nginomona nami. Kodwa umona uqeda yonke into uManazaretha. Uyazi ukuthi namhlanje kuzoba iphasika nje enkonzweni. Kuyolalela amazwi ayisikhombisa kodwa abantu bahlulwa amazwi awu2. Semhlala phansi. Uma ukholwa uyiNazaretha ufuna ukufubonana noNyazi, kukhona amazwi amabili afuna angahlukani nawe. Nikholani bangcwele. Ungiyabonga. Nongiyaxolisa. Angiphinde futhi. Ungiyabonga abantu abenkosi into enkulu emhlabeni. Kukhona abantu namhlanje abanemizi abangayimoto bafaka abantu emisebenzi namhlanje bayizitha labantu kuwe namhlanje. Waphuma abantu bakho abantu bawutsheleka inkomo bakwenzela uba usini namhlanje kodwa bayizidwedwa baluthe kuwe. Kodwa insizwe idumisa imoto lapho kodwa mangahamba uyobuka emakhaya eqhamuka khona uzoshaya uvala. Uyabona umuntu umhlaya esefile oxusa emjondolo netha isethi manje mangazi ngizothini. Faka imvunulo ebizayo. Ithi incwadi ukukhona ngenomsebenzi kufile kufaniswa nezidwedwe ezibulile. Niyabona manje isono sendoda sihlulela ngogqoko uManazaretha. Uyabona mawusufile uma ugqoko phambi kwakho bese kuthiwa ubukeke kuzophela phana ukuthi ikhona ni wahlangana nomndeni wazodla inkomo ethengwe uwe. Phela kulona ibandla lokusindiswa leli. Uba umshumayeli bomvalo bomfundisa wazi uyibulala inkomo ethengwe uwe. Ayindaba yakho. Kubuye odade wena abashadile emzini beDibhuti isemningi iminyaka sibuyiseni uma ube nesibindi sokugqoka inyongo yenkomo ungazange uyekuyikhiphele nje isihlalo. Hayi ngiqinisile mntawethu ngeke uzuvuke ethuneni ngiyagaranta ngalokho. Kokheli. Namhlanje nje izifi nkosikazi ithi ngizalile ngodla abantu abangihlubukile uzoya kuniphi izulu akulona ibandla lokukhuluma amanga leManazaretha kade ngincengwa inyanga izulu la ithi mawina zathamba uyofuna indawo emakhaya ngoba kuyinkinga ufica usuku lokufa manje ungazongcwatshwadi uzofika athini umgcotsho esefikile ethi ngifika nakamakhosi phambi ekhaya ngisindisela uyinkuzi malanga yasela mawafaka inyonge yenkomo ongazange uyithenge ithenge odade wena hamba uthenga imbuzi qentetele kuyo obuzoboshwa hayi intombazana ayifaka inyongo inyongo iyicrown indonde kubonga ngawo umuntu ecelela manje kufanele ukubiza udade wena ngaphambi afikane ngaphambi kwezimpundu zesibaya umcelele isibusiso phambi kwabantu Niyazana Manazaretha. Ukukhala ngenomsebenzi ukufile kufanele nezidwedwe ezibonileyo. Bantu benkosi ikhona indawo emakhaya. Nami ngapha ngakaswaye imali liyabhubha abangcwele. Abeza abantu benkosi. Nayi nenkosi yami ngiphethe cha ozani ngizoguqa emaqadini abantu benkosi. Imali ozanini abantu benkosi ezanini
ningahambi imali niphuca amaphala abantwana benkosi ayibonge inkosi kodwa abantwana benkosi kukhona insizwa engiyithanda kwasemakhosi engihlala phansi kuhle umethemba uShembe eNazaretha umthemba uShembe noma ngasavumi sebekubuza bethi abantu sanethemba uShembe uthi ngiyanethemba uShembe eNazaretha eNazaretha lokhu khona kuona uma sigibela imoto ezinhle akuwona uma sikhana amakhosikazi amaningi akuwona uma sakhe izindlu ezinamakona kodwa into enkulu abantu benkosi ukuthi uthando lwakho nenetwork yakho ixhumane nonyazi lwezulu kukhona into ehlupha i-airtime inkosi emakhosi abantu abalali befone ebusuku bahlushwa i-airtime ove baqhamba amanga bathuke basho zonke izinto kodwa bafikele babe bahlela esontweni lo baba wadayisa inkomo zakhe ezisihlanu wayesebekele ethi ingane yakhe ahambe yofundela ubudokotela yahamba yofunda lengane mayisiqedile lengane ithe ibuya ilungiselela ukuthi izogreda yayisithi baba ngicela ngiphi imali e-airtime ngifuna ukuthenga lapha esitolo abantu abafana sebeyibonile ithe iphuma lapha sotha yena mfana awuthi ifoni abasamshanga impama uthe lapha levusi bomfana bathatha instrument bayifaka lentanyeni yafa lengane uma isifile lengane lo baba waphuma njengomuntu ohlanyayo wangena phakathi kobusuku lapha ekhaya wathi madondo ngehlele inkinga engaze ngichaza ngithini ithi nengane benginawo yena yedwa umfana bengena emhlabeni file manje lapha kodwa manje angikwazi ukuthi isidumbu sakhe ngifuna ungisize uzama uhambe ungibikele lo mntwana ngashaya imoto ebusuku ngeza lapha kumshumayela indlovu lo weladi ngizofaka umnikelo kabika ngibikele uNkulunkulu namandla wonke maye sethatha lo mntwana wathatha esamakhazeni induna zaseyihlangana seyibiza umhlangano ngisuka le mase ibiza umhlangano zithi akwazi ukuthi nafu umuntu lapha endaweni mase kuyathuleka manje babafuna uvula icala ukuze babosha abantu abenze lokho ithi le ndoda akukhululekani sengibikele ijaji lamajaji manje ngibikele manje ophethe ukhiye uqala nokugcina angifuna icala ngenzi lutho ithi kodwa nduna ngicela ungenzela into eyodwa ngicela ubize umhlangano wena ngolesithathu bonke abantu balendawo siyohlangana lapha ngaphansi kwesihlahla lapho kufele khona ingane yami ithi uNkulunkulu ngimnikele uShembe noma ngesini eNazaretha kodwa lo muntu ebethemba uShembe obehamba ngeyitimela ithi bonke abantu abazofika bazoqala kulesi sihlahla uShembe uzokwenza ukuthi umuntu mayiphendula amehlo kusihlahla kungabi isihlahla kodwa avuka abone umuntu lambulala ithi hambe utshela abantu bangakini ukuthi zonke izinto ezikhona emhlabeni sinamehlo bafowethu ziyakhuluma noma ngenza lebusuku nasebi noma usuphakathi ehotela emhlanga ekabana beach uhambe uyoxova leniba lolibhekisa phansi kodwa uShembe uzobe khona ekubuka ngoba yonke into ekhona inamehlo iyakhuluma abantwana benkosi ufone ebusuku uhlushwa i-airtime sizolijeka kanjani leniba nje hayi sizolijeka kanje uxoxa nomngane wakho niyakhohlisana niyeza nimaqa benkosi base behlangana abantu ayisithi nakhambe bekulungu bahlangana ngolesithathu asakhele usuku la nayo sathi bonke abantu bekhona wayesevuma loba wangibikela loba ngathi naye uhamba mina ngizwani nokukhuluma nohlangana ninodwa kodwa ngikhuluma indaba kaShembe eNazaretha base befika la abantu basebeza befika besesha abantu noma kukhona isigameko bahlala mama kude yayisithi induna sondelane yayisithi ngifuna wonke umuntu ashaya idress ladlula nonke ngifuna ukunibuka ithi ngifuna udlule nawe ubuke lesihlahla mase uyadlula ayiseqhamuka amaqhaweza asibuka athi lasihlahla angazi lutho mina angazi ngibulani badlula abantu badlula kuthe manje abantu bezohlangana u19 no20 ithe iza lensizwa lena yavuka phansi hawu kwenze nje likhutshwe yini athi nayi impande imba wathi ngoba zikho nje impande ezisihlahla ishone phansi la ubonani wena yayisikhala kakhulu lento that house bamani ngiyaxolisa ngangaqondeli nokubulala sasithini usibani ngoba wayenamona eNazaretha niyeza eNazaretha bese ngihlala phansi beza nalaba abanye wathi omunye mnangazi nabeke nomthunzi wami angihlobele nawe
kodwa lezi insizwe zesihlanu maqaba enkosi zavela obala ngalola suku ukuthi yizona ezazikhona mhla kubulawa lengane okubuhlungu lawo masaqhamuka inkosikazi sivuthiwe nje yathi mayifika phambi kwalesi sihlahla yaqala manje yakhophoza lenkosikazi yathi kodwa mntanami sungazingibuke kabulangaka mntanami mina ngakhuluma kuphela ngomlama ngaze ngikuthinte mntanami ngithethelele ushembe wenza abantu benkosi ukuthi esihlahleni simile ivuke lengathi bayibone ngamehla abenze bobubi ngithi kuwe hamba batshela abantu ukuthi zonke izinto ezikhona emhlabeni sinamehlo abantu benkosi ziyakhuluma njengoba ushembe siqoqa wonke umhlaba abantu benkosi sizela into eyodwa abantu benkosi masasifike lokhu khona sizindwa imithwalo khona abantu abala ababeka msha abazali babo izandla khona abantu ababephethe isikhwele babulala abana babo nezingane zabana babo abanye babulala abafowabo bangiyinkomo abanye bakhathela bekade beyofuna ngisho ukuthwala ibakhathazile yonke lento sebeze uNkulunkulu ngoba basindwa imithwalo manje ekhaya khona inhlanhla ngoba uthi uma usufika ukhetha inkosi lapha ekhaya uma usuyabajadiswa uhambe uyothenga ibhuku abantu benkosi uthi ukhwaya uma usuhambe uyofuna umuntu omdala wakini uthi sibanibane ngicela ungixoxele wonke amacala lapha ekhaya kusukela kubaba kuzofika kubona ukuthi no amacala lapha ekhaya ami kanjani ngoba sizothetha amacala maNazaretha anesihlabelele ingoma ethi siyayivuna indlela sesizoyifuna ekhaya manje ke mawusukule nkonzo funa masuthathe lokukholwa enhlangano nomndeni uyohlala ngaphandle kwesango ngikhuluma amacala kini niyeza abantu benkosi akunywe amacala aqede lithenge imbuzi liqhube nize nazo lapha kushembe ngoba kuzothethwa amacala maNazaretha incwadi amaHebrew 9:18 ithi akukho ukuthethelwa ngale kwegazi sasindiswa kangaka ebandleni ungahlatshwa maNazaretha likhona libangcwele namhlanje soba izigqili zezinye izizwe bathatha izingane zethu namhlanje ufundisa ingane yakhe iqeda u10 iyohlala eThekwini erese iyothathwa izizwe futhi zidesa amadrags ingane yakhe iphenduka umqwayise eThekwini shemba asisize maNazaretha sihlabelele kahle lengoma ethi wonke umNazaretha akabe munye ngebumba lasemende ushemba usebenzile abantu benkosi unyazi uNkulunkulu futhi siyacela Nkosi emakhosi ba uNkulunkulu kithi Nkosi ngenkani sigcobe Nkosi nangenyawo Nkosi inhliziyo ukuthi sivume shemba ingcwele ngoba likho izulu esizolibona ngale la siyakhona ukuhlakanipha nobuqili bonke buyaphela maNazaretha isuku simile ingoma sebemila befundisa lapha bekudonsa bethi thuma kondisiwa semakhosi ubuthume Nkosi umntwana omncane Nkosi onezono kodwa Nkosi ngiyafisa Nkosi uhlale enhlizweni zethu Nkosi basikhumbule ukuthi silapha sithunyiwe emndeni masizofica Nkosi usuku lokufa imizi yobabili ingekho ifile ngenayibaya asasi yofika sithini lapha siyakhona nokuthi ingane zethu ziyogwaza apha umkhondo nokuthi ingane zethu ziyoyifaka phi iphandle Nkosi asazi siyacela Nkosi noma sonile Nkosi sithethelele Nkosi sikuyele kuwe vele Nkosi kakade Nkosi ayikho into eyolunga iphase emhlabeni Nkosi ngaphandle kwakho nale politiki Nkosi egubuzela umhlaba Nkosi ayingawahluli Nkosi amanatha Nkosi wapha isibindi
azi ukuthi yiwo azonqoba umhlaba Nkosi yamakhosi. Ngiyabonga Nkosi yamakhosi ngumntwana omncane ngicela Nkosi makhona la ngonekhona Nkosi ungithethelele inkosi ayibusise nekuzulu yakho amen. Inkosi izimbusise. Sizobala inkonzo yethu yamanje ngesihlabelelo sama-76 76 sizocela umshumayeli Mazibuko wabheka uZulu wasona lesihlabelelo inkosi imbusise. Nkosi kusupha abangcwele.
kababa uthingo lamakhosazana ngomsombuluko ngo9 ebusuku. Inkosi imbusise.